بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد حري باو أكتب الميدين قول بينا لين يدعى الله سبحانه وتعالى جرنمو دوانو أن بميدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلين نياغو متورو كاكو الله سبحانه وتعالى يو وادو بركي جن لين o windana en baraji dawra ويافنا يكون فالجد المؤمن. أرأي لو فينا ندمر لينكو منظومة لامية ابن تيمية ونكو ونين جنبه ده باو جنبه والمدين نواقض الإسلام. أرأي يوتي كونغول أرامونغول ko jomiraɓe gande ɓen ɓanginani en kon fii kadi nasmuji ɗin konnguɗi karamakoɓe ɓen ko ari e majji ka bange dambede majji e ceerno meɗen cheikhul islam ibne taymiya. E ɓaawo ɗum en yewti kamɓe cheikhul islam ko kamɓe woni hombo nokku kaɓe jibina e ko homɓe woni jibinɓeɓe ɓe. wiɗen andugol ɗum ɗon gonno jeeya e ko fuɗɗorte e andugol ndeɗe janngana goɗɗo ko kanko woni hombo. fii wota ko goɗɗo go wowloye ko wondi e ella dambe e makko janngo jaɓa ɗum walla gongina ɗum konko sella ga e makko. jonni misal ngal fii neɗɗo wonɗo e yewtude fii cheikh rabi o fonti deftere o jangi fi karamakojo ka rutta e hawjere makko e sattingol makko e yanugol makko e yimɓe ɓen e julɓe ɓen o wi wonde ngol ɗo konngol ko cheikh rabi woni ko raddaɗo ko kamɓe woni ko waɗa radduɗo kamɓe woni ko ŋiñaɗo. tawile nden deftere nde woni yewde fi muɗum ɗon walli fiiɗo nden ɗon deftere on fatino aɗo cheikh rabi jibineɗe. ɗum ɗo feeñoyi on ɗum ko gayne o woni yewtude walla emo yewtude e dow majjere hanani en ka islam ko yontigi ɗaɓɓitu ko woni yewde kon ha sella si o wowla. zinil kalama qabla talaffuzi bihi, ana waɗanay konngol ngol balance taw si wowlama. wiɗen manzuma on ɓe gandi komo cuuɗi 16 kanko laamiya on. ko wimo laamiya ko li anna awakhira abyatiha tantahi bi harfi laami, sakkitorde nin ko landiri ko laamu laamu laamu. wa tunsabu li cheikh l'islam bi itibari annaha wujidat makhtutatan bayna rasailin li cheikh l'islam ibni taymiya. ɗum ɗon tawama ɗi tawama ka makhtutati ji maɓɓe ɗi damba e maɓɓe ɗi wiya laamiyatu ibni taymiya. idan kamɓe ceerno on kadi iɓe windi yoga e majji ka deftere maɓɓe ka risala maɓɓe wiyeteɗo aqidat ibni taymiya on. haray ɓe janngani en ƴiye ɗen, ɓe janngani en ƴiye nasmuji ɗin ya sa'ili al madhabi wa aqidati ruzika al huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqidin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. non hubbu sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatu al qurba biha wa tawassalu wa li kullihim ibaraji no arɗo surtout ɗi wa li kullihim qadrun ala wa fadailu wa li kullihim fadlun shati'un e no waywa muɗum arayi ella wo ala e ko konnguɗi ɗin lutodiri kon balko ɗi sappi kon ko hunde wotere. arande majji ko duwaɗe faltade taw e nder kanji
gimɗi ɗin kanji nazmuji ɗin wonde tatadammanu اللامية يعني بعض اللامية تتضمن في مسائل العقيدة وليس جميعها قد مجي نارتم ندير مجي على إن على حاجة مجي كو ينورن كعقيدة بل أروي يسمينا موقف جمول يسو ونقول ما باو ونقول إباني عقيدة وإباني فين دي يا سائلي المذهب وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل كله مدلا عقيدة كويلا تفاؤل إرجاء وبودي إباني نتو بوجي دولان دانغال في يبودي أما قلت لك هيري كونغ ماجي كوني يونانا دي كاكا عقيدة يهورن كونغول ما بنقول المذهب وبجانتي كونغ سائلي المذهب وعقيدتي المذهب يكون في الفروع والعقيدة بيسي تبي مذهب علي كونغول بوغام مذهب تبي كنياو دي كونغول بوغا هاري كفاندا كو أدلة الأحكام التشريعية أو الشريعة من باب العبادات كدام بوغال دي كدام ديوي si arama ka bangal aqida haray kalima madhhab ko werlete ko dow usuluddin taqul madhhabi fi asma'illahi wa sifatihi madha al-isbatu madhhaban wonka indi Allah ka sifaji makko ko tabintinangol mo mi riwata on madhhab don kalima madhhab mo jantida do ko fanida ko aqidati fil asma'i wa sifati siari ka masail ibada akongu din ka dewe wana masalan bien sunan wudu fara'id wudu yani madhhabi fi sunani adaduha kam min madhhaban sunna jisalli gidin mi do limidi hasabananga donc fani da ko fi tartib sunan wudu are ko fi fiqh wona yetede aray ko mana ko ilmul ibada wona yewtede si bugama e bangi ko fewti finde den ko ngara ko fanda ko usuluddin kongol mabbe gol wa hubbu sahabati ede ngandi dum ko min al iman yidugol sahaba be delaado ben ridwanullahi alayhim dum ko iman jeya wa bugduhum min an nifaq anyugol sahaba be delaado ben fere wala dum ko nafiga bal yajuru ila al kufri ino pooɗa on tigi naɓamo e keferako wano yennugol ɓe hoynugol ɓe kamɓe sahaba ɓen e heferɗingol ɓe ɗum ko kufru e ɓe wi fakad wajabat almahabba duna istisna sengo sahaba ɓen yiɗugol ɓe ngol koko waɗɗi ko alda yittintingol gandi ko ɗum ɗon woni bone on e boneji goo ka boneji ɗi aqida shi'a jogi ɗi sahaba ɓe haray menen miqdad ibn al-aswad wa fulan wa ali wa hasan wa husayn haulai kurama indana menen ɓe ɗo ko teddinaɓe ka amen amma abubakar wa fulan na udduhum min hey ƴettaɓe naɓa ɓe to ka bugoyto ñooge ɗon ɗum ko hunde harmude non as-sahabatu kulluhum ulul sahaba ɓe ɓe fof ɓe maɓɓe ko ɓe nunɗuɓe ko ɓe yimɓe ɓe allahu tabaraka wa taala yardi sabu e jangari e qur'ana ka Allah ittintiniɓe ka yarluye makko almuhajiruna wal ansar allahu ko sakkitori ko radiyallahu anhum wa adda lahum jannatin Allah yarlike ɓe Allah welama ɓe o maraniɓe kadi aljanna alana hen ko wowlen sinaɗo hubbu sahaba ko min al iman bugduhum ko nifaqun yajurru ila al kufri ko nafiga ko wannana hawre ma hingu pooɗa goɗɗo naɓa mo faade yeɓugol allahu tabaraka wa taala yaltaka islam nenaɗo sallallah alih w sallam ɓe rerɗini en e hadis mo imam al bukhari wa muslim ɓe filli ka sahihuje maɓɓe wonde la yuminu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi
من هم إخواننا الأول هم دوني مسيب بميدين غرام بلين كدينا والصحابة لأن هذه الأخوة المذكورة في الحديث هنا الأخوة في الدين هاي غوتو ونتا غوم إندو وكنت تيميرا غوم إنك الله تبارك وتعالى ها ويدانا مسيب بمكو جلب بين كو يداني هوري مكو ko yidande hoore men ko teddungal e teddinede ko honno wawete moynide sahabaɓe nelaɗo ɓen ko ɓe woni musidɓe men araɓe ɓen ɓe wi amma sahaba fa yajibu lahum min almahabbati fawqa dhalik enen ko yiɗidirten kon hiɗen du'a sahaba ɓen giggol ɓuuri enen ko yiɗidirten kon sabu ko yangi maɓɓe kin wonɗen tonade hande e yuɓugol sahabaɓe nelaɗo ɓen Abu Zur'at ar-Razi عليه رحمة الله بماك الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يدا يو صحابة بنلاد بين هذا يفلتو أنكو يو نلاد سبهون نلاد صلى الله عليه وسلم كم بني صحابة بين الطعن في تربيته طعن فيه سيئوي نيدي نلاد بين صحابة بين نيدي ما بين نموي بين صحابة بين نيدي بوندي هذا كم بنلاد ودي يودي كنا صحابة e kadi naɓugol yuwande e sahaba ɓen ko sikkintingol jama on dina kam sabu ko kamɓe woni sufunu risala hamalatu risala kamɓe woni laaɗe rondiɗe nulal ngal rondi qur'ana e sunna on jindi aduna on sakiti hatta najid ala wajhi l ardi athara tasmiyatihim en taway hande batteji inɗe maɓɓe koɓe inneteno e ko ɓe innuno leydi no heddi kawre leydi Allah masalan se ƴetti wano ndi leydi wiyetendi Mozambique aslu al ismul asli ko Moussa ibnu Bik se jetti jibolorta ko jabalu Tariq bun Ziyad yani nelaɗo de i sahaba en ko kamɓe woni al jilul awwal al mufaddal ɓen ɗon kadi ne i jilu tabi'in jiilu tabi'ina ni jiilu tabi'ina ko non addi ko batteji mabbe kala adnal lon ko yawda haydi leydi wiyetedi Portugal ɗo ɓe wi wo ko ardu Portugal ardu saminatul lil Portugal leydi moƴƴande leymude kalima Portugal ko kalima arabiya ko homɓe adi hewde ɗon ko moƴƴuɓe araɓe yawnoɓe yettingol dina kamɓen fal yuballighu shahid al ghaiba ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ma kannoɓen ko hajjatul wada tawaɓe ɗo ɓe yo yettinoy koye nder ɗum yaadu ɗon hiɓe noddande islam ko noon islam sakituri so tawi ƴettay konko ɓe tinnino ɗon fof ha ɓe naɓi islam ka ɓuri woɗɗitade e continent ji ɗi wono Amérique de Suden ka wiyete Jamaïque Iceland ka wiyete Islamaland ɓe yehi Asie profonde ka wiyete Islamabad ɗon hande ko islam abadan ha tawoya ɗon juulide de Seydina Ousmane bun Affan juulide de Seydina Omar yamirno yo waɗe e ko sahaba ɓe nalayno kon ɗaɓɓoye gandal haysi koye ardu Siin ɓe yaltiri sabu ɗum ha ɓe hewtoyi ɓe andi yimɓe noye ɗin leyde ɓe yehi ɓe yettini dina kan ɓe jaɓini yimɓe ɓen dina kan ka gerdeteɓe gerda ka newi ɗon fof ɓe silmini woɓɓe maɓɓe fatori hen ɓayde gandi wano Chine ka wiyete gonjo ɗon yenade beɗa e sahaba jon joni noon hiɗen wawi ƴettude nde ɗo tinnare ɓe fof e wakkilare maɓɓe fof tewtoɗen Shia ukken ɗum e mboto yolo en ka ndiyam aɗa en gollitirani haqqil alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi en iwtiri ɓaawo maɓɓe ɓural ngal ko kamɓe jeeyi ɓay kamɓe atti e ko ɓurano wiyen kon assabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar radiyallahu anhum ɓen ɗon ko yarlaɓe ka allahu tabaraka wa taala ko ɗum waɗi yiɗugol ɓe ko diininorte ɗum en aray ka kanji asidaji ɗin inchallah en sappi ɗum ɗo tum ɓe maki ya sa'ili a sa'il ko neɗɗo wonɗo landade oɗo ko ismu fa'ilin peesaɗo e fa'il sa'il ala wasni fa'il ɓe maki ya sa'il ko anyo landotoɗo an madhabi fi madhabu amon ka aqida wa aqidati e finde ande usul itikadi lasliji ɗin ka finde an konko humpaɗa ɗon ruzik al huda
man lilhidayati yasalu. Ruzika alhuda ɗum ɗo ko du'aɓe waɗi. Ruzika alhuda raja tafa'ul tamanni, miɗo yeli yo Allah arsiku peewal. Man lilhidayati on tawɗo wonande peewal ngal yasalu hino lando. Landagol ceernojo mo hooliɗa, mo yananaɗa, mo yiɗuɗa, e ko hoore honɗum o woni, ɗum koye neediji heɓirɗi gandal jeya. Ko noon kadi woniri ko a faamari e konngol ceerno maɗa, ceerno mo yiɗuɗa, mo teddinɗa, mo heɗotoɗa, mo jangata juuɗe mum, landitagol mo ko o yewti ko a faamari kon koye neediji ɗaɓɓiɗi gandal jeya. Man la yasal la yafal. Mo landota ko famata. Ko ɗum si Allah wi fas'al bihi khabiran. Lando fi dina ma kan humpitiɗo, lando fi piiji ɗin anduɗo fi majjo. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Wawatama humpitude ha hewti humpitiɗo. Ɗum noon neɗɗon ko woni kon e dow muɗum ko kanko ɓuri andude ɗum, ko ɗum waɗi kanko ɓuri handude e sifagol. Ɗum ɗo no andini en piiji tati. So tawi ko wuuruɗo yo wolan hoore makko. Si neɗɗo wuuli, ɓe wi neɗɗo no suuɗi e leyɗel ngal makko ha o wola. Masalan, goɗɗo no landade hal Abdallah sunni salafi istami ilayya. Neɗɗo lamando to joni ka ni neɗɗo wuuli o andinayi ko hulɗo. Si tawi o wodaka kanko neɗɗo on ko gotel e piiji ɗiɗi wawata andinde ko honɗum o wonno e dow mum. Ara mum ɗum ko bindi makko ɗo windi o acci ɗi. Ɗiɗaɓum ɗum ko wuuriduɗo e makko e zamanu, walla heɗuɗo habar immorde e wuuriduɓe e makko. O famiyoten ɗum. Hiɗa jiɓi fulan kana ala ayyatin min al aqida, koye finde honde wonno ko honɗum wonno e mum ka aqida. Haray unzur ila maqdudatihi, ittali ala muallafatihi. ƴettu wallifande makko ɗen, janga anday. Si tawi a heɓari ɗum e makko o wodaka, haray ko humpitiɗo fi makko wawma humpitude. ɗon noon ko heewi kon habaruji ɗin ɗon wona joguiteteɗi ŋatirɗe. Neɗɗo no sifo goɗɗo hara habar mo hendi fi makko na sellugo, kono ko neɗɗo windi kon, ma ko wuuli kon, ma ko wuuriduɗo e makko sifimo kon, ko selli kon e makko ko ha e ɗum. ko ɗum waɗi ɓe maki rusikal huda man lil hidayati yasal. Yo allahu on okku peewal, mana yo yeɗe peewal, on tawɗo fi peewal ngal hino landade. Allah sa'il huna ko laaɓi kon ɗo woni landade. Idan ko ɓuri fewde e finde, ko ɓuri moƴƴude e finde, koko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahaba e ridwanullahi alayhim wonno kon e dow muɗum. Idan ɓe maki Allah hokkon on peewal. Amma sa'ilu anil jahali, neɗɗo no landade ko o woni landorde fayda kono majjira, on ɗo usku tan jawabi ta jaabuno fam. Man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran liyasmut. ɗon koye aɓat. Si tawi a yewtimo ko majjere wonantamo, aɗa accu ɗo yewtugol mo. wota toro Allah kadi yo Allah hollumo konko majjintamo ɗo, ta yelano ɗum. Rusikal huda man lil hidayati yasalu. On tuma noon ɓe maaki yeeso ɗon hubbu sahabati kullihim li madhabun. Yiɗugol sahaba ɓe fuu e maɓɓe wonande lam min ko madhabu am, ko laawol an ka finde. Wa mawaddatul qurba biha, yiɗugol ɓengure, giggol ɓengure nelaɗo nden, kono Qur'ana wiide noon mi landaki on illa al mawaddata fil qurba. Yiɗugol lan, yiɗalan ka ɓadodiraɓe am, yiɗugol ɓengure an nden yiɗa yimɓe am. Kala fayda mo wonɗa huwodirde, yiɗuma mo yiɗuɗa sago makko a yiɗanaymo ɓengure makko nden. Idan yiɗugol ɓengure nelaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam, biha atawassalu, gol giggol ɗon miɗo lomborongol, attawassulu.
kalimatu tawassul ka hala arabu ko ɗuyete ko ƴangal wallingol hunde ka rewa yotto e faale ɗuyete a tawassul. Tawassaltu bil jisri li a'bura nahar, yani mi waɗi ƴangal ngal pommon ƴaɓorgal an ka hoore fi yomi ɗumbu maayo on, si pommo ngala ɗon a yoloto, yani ko wiyete a tawassul ko yottorgal walla wiye ƴangal walla wiye lombande. oɗo noon a tawassulu hunaka tawassulum bid'iyun yajurru ahyanan ila al kufri. no ton ko wiyete a tawassul tawo ko bid'i wonde wuri imo naɓa yimɓe ɓen faade e shirku. a shirku kufrun, shirku ko kefera. a tawassul bi du'a'i rajuli salih wa huwa hayyun, ɗum ko tawassulu sunniyum. neɗɗo moƴƴo eɗa tijji e makko, eɗa jofti e makko moƴƴuki, ara toroɗamo du'a e ande ma, toroɗamo du'a e faale ma. e masalan meɗen compose de cheikhana haren ɓe tori on du'a allah yomi paaso, yaha noon wakkiloɗa kadi ma cheikhana haray miɗo nangi ɗo fi ƴamal, hara meɗen tori on du'a yo allah hawrindi gange sawaba e muɗum, moƴƴere muɗum, emo wuuri o du'anoma. ɗum ko jais, ko sifa ɗum sahabaɓe waɗuno fewno nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓawo kokke ɗe waɗi ɓay jadba on waɗi ɓe gandi ɓe arno ka nelaɗo allah sa sallam, ɓe maaki nelaɗo toɗama en allah fi ndiyam ɗan, nelaɗo tori allah ndiyam ɗan saaƴi,